Ibihe byiza abanyarwandakazi, amakuru ariho aka kanya nuko indirimbo ya The Ben ni Forever itakiri ku rubuga rwa YouTube, ubu yamaze gusibwa bikozwe na kompanyi yitwa Drone Skyline Limited. Bikaba ibi byabaye kubera ikibazo cy'amadeni. Amakuru ari hanze aha aravuga yuko indirimbo yasibwe n'iyi kompanyi yitwa Drone Skyline Limited, ngo ubundi ngo byabiri guterwa nuko The Ben yari arimo iyi kompanyi amafaranga na miliyoni 1 ngo yasabwaga kuyishyura mbere y'ubukwe, ngo ariko iyi miliyoni ntabwo yaje kwishyurwa. None ngo ubu iyi kompanyi yifuza miliyoni 2 kugira ngo ikibazo kirangire. Ubwo ngo harimo miliyoni 1 y'amande kubera yuko aya mafaranga atishyuriwe ku gihe. Ibi rero ni ibintu byahise bituma iyi kompanyi itekinga down iyi ndirimbo cyangwa se iyisibisha ku rubuga rwa YouTube. Iyi ndirimbo ubona yirebye ntabwo wayibona kuri YouTube, ariko bibaho hari indirimbo zitandukanye byagiye bibaho. Muribuka nk'indirimbo burimo ya Davis de nayo byabayeho, ariko ibi iyo abafitanye ikibazo bamaze kubikemura indirimbo isubiraho. Bikaba bivuga yuko The Ben arasabwa kwishyura aya mafaranga, hanyuma indirimbo mukongera mukayibona. Iyi ndirimbo ari imaze kugira miliyoni zisaga miliyoni 1,400,000 ku rubuga rwa YouTube, ubu ikaba rero itakiruriho. Ubwo bivuga yuko agomba gukemura ikibazo hanyuma ikongera ikagaruka. Ni indirimbo yahimbye ayihimbiye umugore w'Ikeza Pamela nawe yayigaragayemo murabizi. Ni iby'uko bimeze rero byabiri gutuma indirimbo wayisacinga ukaba utayibona, ariko byanze bikunze ikibazo nagikemura muzongera muyibone. Nayo makuru ari hanze aha rero, ubwo bibaye nyuma y'umunsi umwe nyuma yuko bakoze ubukwe. Ubwo wenda nibahuguka bavuye mu by'ubukwe, icyo kibazo bazahita bagikemura.